Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi ziri mu ntambara hagati yazo ndetse na Irani. Irani ni igihugu kimaze iminsi kiri kirwanaho gishaka kwigobotora bino bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagiye byangiza ahantu hatandukanye, ariko ndetse usibye n'ibitero byaturukaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari n'ibindi bitero byinshi Irani yagendaga igaba ku bihugu bigiye bitandukanye bikikije Irani, ari byo turi buze kuza kubona mwese nk'uko muri kubibona kuri no mapu y'isi igaragaza imigabane uko ugiye itandukanye. Abenshi bajya bibaza ngo ese iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabye ibitero bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gihugu nyakuri cyangwa se bituruka mu bindi bihugu? Reka dukureho urujijo tugaragaze uburyo bigenda. Murimo murabona ahangaha hari Canada, hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States of America. Ntago ibisasu bituruka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bize bite byikubita hano muri Irani. Hari uburyo bigenda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibirindiro byinshi, cyane turarebera muri Middle East, kubera ko ino ntambara niho irimo kubera ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani. Murabona uyu ni umugabane wa Aziya wose muri rusange, ariho Iran iherereye, Uburusiya, Ubushinwa. Murabona umugabane wa Australia, ndetse murabona n'umugabane wa Aziya. Murabona Amerika ibice bibiri, Amerika ya ruguru ndetse na Amerika y'epfo. Ariko noneho influence iri hagati, cyangwa se amakimbirane ari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Reka turebe ukuntu bimeze. Murimo murabona ko hano dufite Irani, ariko ibisasu byinshi biraza bikagwa muri Irani, bisa nkaho nako biba birashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakwibaza ngo biba bivuye hehe? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite icyo bita military base muri Middle East. Izo military base zigiye ziri mu bihugu bisa nkaho ibihugu byegeranye na Irani. Dufite hano muri kubona ibihugu bikikije Irani, hari ibihugu byegeranye na Irani, hari Saudi Arabia, hari Oman, hano hari Yemen, hari Iraq, hari Turkmenistan, muri kubibona Afghanistan ndetse na Pakistan. Rimwe na rimwe bino bihugu kubisoma biba bigoranye cyane, biba biri mu ndimi zabo z'icyarabu. Hari na Jordan, ndetse hari Kuwait na Bahrain. Ibino ni ibihugu bituranye na Irani, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye zifite ibirindiro muri bino bihugu. Ese bigenda bite? Hari ibintu bagenda bapfa ku bigendanye no gukora intwaro za kirimbuzi. Amerika idashaka ko Irani ikora intwaro za kirimbuzi ku bigendanye no gufunga icyitwa umuhora wa Hormuz. Hari abantu batazi ngo umuhora wa Hormuz uherereye hehe, ariko murebe kano gace, aka gace ndimo gusakoringamo, aka gace urimo kubonamo kano gapati ka Oman, aka gace k'aya mazi ni wo muhora wa Hormuz uri kumva wateje ibibazo byinshi ku isi. Ubukungu burimo guhungabana, abantu barimo gupfa, bari kurwana, ibintu byaragoranye. Ariko reka turebe kuri military base z'Abanyamerika ziherereye muri bino bice. Hari igihugu cya Kuwait. Igihugu cya Kuwait muri kubona hano dufite Saudi Arabia, dufite Qatar, dufite Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, tukagira na Kuwait. Aka gihugu muri kubona gatoya ka Kuwait, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihafitemo ibirindiro bya gisirikare. Bafitemo abasirikare bari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 13. Uko biri kose muri no minsi y'intambara bashobora kuba bariyongereye. Rero Kuwait ujya ukumva ngo ibisasu byaturutse muri Kuwait byarashe muri Iran, cyangwa se ibisasu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarashe muri Iran. Ntago biba bivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari igihe biba bivuye muri Kuwait, bivuye ahandi, ariko ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukumva nanone ngo Iran yarashe muri Kuwait, nuko Kuwait ibifite ibirindiro, ifite n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itekereza ko zaturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza kurasa muri Iran. Si ibyo gusa, ntago ifite ibirindiro muri Kuwait gusa, hari n'ibirindiro biri muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, cyangwa se United Arab Emirates. Hano muri kubona United Arab Emirates
hariyo ingabo ziri hagati y'ibihumbi 3,500 ndetse n'ibihumbi 5,000. Izo ni ingabo nyinshi cyane ziba muri kano gace muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mu minsi ishize mwigeze kumva ko hari ibisasu byaguye byoherejwe na Iran bijya kurasa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, amazu menshi yaragwa, ariko amakuru n'amashusho yanze gushyirwa hanze mu buryo bwo kubungabunga no gusigasira umuco wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri Dubai, Abu Dhabi. Ibyo byarabaye rero, Iran yaharashe bitewe n'umubano bafatanyije na Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, cyangwa se itekereza ko bino bitero cyangwa ibi birindiro bishobora kugaba ibitero kuri Iran. Saha gusa ifite n'ibirindiro muri Jordan. Muri Jordan Leta Zunze Ubumwe z'Amerika ihafite ibirindiro dore Jordan murimo kuhabona ahangaha. Hano muri Jordan aka gahugu muri kubona gasa gutya, Leta Zunze Ubumwe z'Amerika naho ihafite ingabo nyinshi, ifite ingabo zirenga 3,000. Rero izi ngabo nazo zagaba ibitero muri Iran. Aha hose Iran naho igenda igaba ibitero. Hakaba Iraq. Muri Iraq naho Leta Zunze Ubumwe z'Amerika zihafite ibirindiro, dore muri kuhabona muri Iraq. Aka gahugu ka Iraq mwigeze kumva intambara zagiye zihaba mu mateka, nimushaka ko tubigarukaho nabyo tuzabijyamo, ariko nshaka kubereka ku bigendanye na military base ya gisirikare cy'Abanyamerika ahantu giherereye muri Middle East. Hakaba muri Syria nacyo ni igihugu cyegeranye na Iran, ariko nacyo gifite Leta Zunze Ubumwe z'Amerika ifitemo ibirindiro. Muri kubabona Syria yegeranye na Iraq, ariko hano naho Leta Zunze Ubumwe z'Amerika ihafite military base. So rero Iran, ibi bihugu byose biyikikije Leta Zunze Ubumwe z'Amerika ihafite ibirindiro. Hakaba na Saudi Arabia murimo kubona nayo ifite Leta Zunze Ubumwe z'Amerika nayo ihafiteho ibirindiro bya gisirikare. Uri kujya kumva muri no minsi ngo Iran irashe muri Saudi Arabia, irashe muri Kuwait, irashe hehe. Nuko ibi bihugu byombi biracumbikiye kandi bibitse ingabo za Leta Zunze Ubumwe z'Amerika n'intwaro nyinshi za Amerika zibikwa muri bino bihugu. Rero Amerika ikarasa muri Iran mu buryo bworoshye, kubera ko ntabwo yaturuka kuri uriya mugabane wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika ngirase hano muri Iran mu buryo bworoshye. Nuko Amerika ifite ibirindiro hano muri bino bihugu bya Middle East. Rero uko amakuru agaragaza ko bino bihugu haba ari Kuwait, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Jordan, Iraq, Syria ndetse na Saudi Arabia hariyo ingabo zirenga 50,000 by'Abanyamerika. Ingabo z'Abanyamerika ziri muri Middle East zicunga umutekano, rimwe na rimwe ngo no kurwanya iterabwoba, cyane cyane muri Iran, za Liban. Birumvikana. Rero igisirikare cy'Abanyamerika nuko gihagaze muri Middle East, abenshi bajyaga bibaza ngo ni gute barasayo ibyo bisasu. So reka twikomereze, reka tunarebe ngo ese ikibazo cy'ubukungu bw'isi buri kugenda buhungabana, ibiciro biri kugenda bizamuka, ibya gaze, ibya peterole, wakwibaza ngo birimo kugenda bite? Muri kubona uno muhora wa Hormuz, muri kubona ibice by'isi muri kugenda mubona byose gaze bikoresha, ari gaze ikoreshwa muri Amerika, gaze ikoreshwa muri Brazil, ikoreshwa muri Afrika, ikoreshwa muri bino bice byose by'isi. Inyinshi ituruka muri bino bice bya Aziya, za Turkiya, Saudi Arabia, Kuwait ndetse na Iran. Rero ibyo turi kureba uyu muhora, ibintu byinshi niho bituruka. Iyo urabona uri kubona Iran, uno muhora uri kubona Iran, aka gace konse iragakontorora. Aka kantu gasa nkaho kigobye kari kwicomeka muri Iran, aka na gace kinjiramo Iran iragakontorora kose, ikanga ko ibintu bituruka muri bino bice bimanutse ahangaha ngo bizamuke bijye mu bice bya Aziya na Afrika ahandi hatandukanye. Iran irabikupa, ikanga ko binyuraho, bitewe bimwe irabisoresha. Amerika ntiyabinyuzamo bitewe nuko ari abanzi. Urumva ibice byinshi byo kwisi ntago bibona gaze, ntago bibona petrole, ntago bibona buri kintu cyose bikeneye giturutse muri Aziya. Reka turebe iki mibare igaragaza. Hano ubushakashatsi bugaragaza ko 93 cyangwa ibirenga 93% by'ikitwa
LNG nicyo bita liquefied natural gas. Iyo ni gaze ikomoka muri Katari. 93% by'iyi gaze ijya mu bice bitandukanye ku isi bica muri kino gice, bijya mu bihugu bya Pakistan, bijya no mu bindi bihugu bya Aziya, kuko amasoko menshi abaherereye ahangaha ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ikindi 96% by'iyi gaze nanone twise LNG ituruka muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se United Arab Emirates. Ahangaha iyi gaze ica ahangaha muri uno muhora, ubwo 96% by'iyi gaze yarahagaze kandi yakabaye ikwirakwizwa muri bino bice bitandukanye by'isi nk'uko muri kubibona ahangaha. So rero iyo habayeho ikibazo cyo gufunga uno muhora wa Hormuz, za gaze zose zikomoka ahangaha, hafi 88% bya gaze ikoreshwa, 83, 80 na 88 bya gaze ya LNG ikomoka mu bice bya Aziya, cyane cyane muri bino bihugu nagiye mbereka bitandukanye. Iyo gaze iyo bayihagaritse kwese gaze irahenda, kuko izo gaze zikoreshwa muri bino bihugu nababwiye, haba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba muri Aziya, haba muri Afrika. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibigiramo uruhare mu kuba bahangana na Irani igafunga uno muhoro wa Hormuz, Amerika nayo ibiciro birayizamukana, abantu bo muri Amerika bagatangira kwigaragambya. Ibyo bintu rero bikaza kugenda nabi. So rero ayo yari amakuru y'ingenzi nashakaga kubasangiza mwese ngo muyakurikirane, murebe impamvu uno muhora iyo ufunze ibibazo utera ku isi, ndetse n'ukuntu ibisasu iyo birashwe, uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo bituruka muri Amerika, ahubwo bituruka mu birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uburyo bigenda. Ndetse ubutaha dushobora kuzareba uburyo intambara hagati ya Pakistan, Lebanon, Israel, uburyo bigenda, nabyo tuzagenda tubibona uko bizagenda bikurikirana. Rero kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana umunsi kundi. Nitwa Jean Pierre Kora Dusenge.